kata na ojina onye enyi wa manu bebe ai webe na ereje na ndesi ambe wa manu bebe webe na nana tijana de anibanji eye onana anuku omiena ona eke awasi ome ene na nuru nugbagbe si anugbagbe edo amia fa gbedodo da o nti menye be mienye amajoje o da ke bon le won blasi ne wo kwakla mbeto po me alata eje dodoreji eje kafu ye kafu Yehowa ye odeka gbakple enugbagbe eneo ambegade di blaivo eneo kwakle jipo do lawo katan e mi eglobe kokwe eye enye o Yehowa Israel fe kokoeto Juda jata blimagakpe nse katanto o katanyala jojueto nyirao yolkenao lewo kokwenye fe action dodoma lambea akpena bone le mia doma nyenye be afisine la nti va fa le tefema dijo le tefema jeje kokwa le tefema ege nu si okata va mele mia pa agbame ege si okata va mele o ha mia pa agbame afisine la futola kona pe mocho na jona e ya te esie mi ho le mia doma esia mesia amade ho le dokumela apoto futola datale pa agbame e ojo me blude futola pe do na de sia de ta le dio nyɔnuwo kple dio ŋutsuwo katã ƒe agbeme eƒe dɔwɔwɔ tɔte le woƒe agbeme eƒe dziɖuɖu vɔ wòye dziɖula le woƒe agbeme meyra wò ŋkɔ kɔkɔe la aɖe ɖokuiwo afia mi eye nana bena nu siwo nye wo ɖoɖo ɖe míaƒe agbe ŋuti wo katã woakpɔ mevava le míaƒe agbeme hena wò ŋkɔ ŋuti kɔkɔ meyra wo geɖe le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me amen. Yina míanɔ anyi le mia aƒetɔ ƒe atsyɔ̃ɖoɖo me le eƒe ŋutikɔkɔe me eye míatsɔ bubuwo katã nɛ eye míaʋu míaƒe dziwo bena wòava ƒo nu na mí egbea hã le gbe si míate ase gɔme le la. Akpe na Yehowa be eyɔ mí be míenye eƒe hadɔwɔlawo eya tae le kɔsiɖagbe menye míawo ɖekae agava teƒe sia o. Ame sia ame ado asi ɖa alé ame aɖe ƒe asi ɖe asi. Ame siwo metsɔna akpete o abe mía ŋutsuwo mi metsɔna akpete yi va na sɔleme o la ado ɖusibɔ ɖa nalé ame ɖeka, ado miabɔ ɖa alé ame bubu eye nakplɔ wo miava eye Yehowa ƒe tame si wòɖo ɖe mí katã mía ŋuti la awɔe wòadze go hafi ne eƒe akpe eve kple blavelia ya wòa awu enu elabena eɖo enu nyui aɖe be yeawɔ. Nyɔnyɔa ya edze egɔme ne wò ya mele kpɔm o la Yehowa dze egɔme eya ta wòdi be wò hã nànyɔ tso wò alɔdɔdɔ la me. Biblia be agbɔ ɖe me vie adzɔ vie adɔlɔ vie ekema nu ka ya va tu o ahedada ava tu abe ŋutsu si bla agbadza ene. Ahedada eye nye Mawu manyamanya. Nenye be kesinɔnu aɖe li si mí aʋli na eye nye bena míanya Mawu elabena Yesu Kristo be agbe mavɔ eye nye be woanya wò Mawu gbagbe la. Na nu kae ganye kesinɔnu fifia wo bena agbe mavɔ na su asi o be nanɔ Yehowa ƒe ŋkume daa eye nanye eƒe hadɔwɔla nanye eƒe domenyila hadomenyila kpakple Kristo Yesu bena nate ŋu anɔ Yesu Kristo ƒe efiazi dzi. Nenye ega ƒe nya ɖeɖe ya ekema mí ame ɖewo mítsi megbe akpae. Mikpɔ Aliko Dangote la mía dometɔ kae gate ŋu kpɔ ga asu atsu Aliko Dangote gbe o. Trump tete hã mele gakpɔ gbe atsu Trump tete o ye. Mía dzesi egbea be ega meganyi naneke le Trump ƒe ŋkume nenye ga ɖewo le vevie nea abe dukplɔla mate agawɔ ga ŋuti agate wɔ ga abe ga me vo le ɖokui si o. Yo be ok woda akɔ ewɔe ge egbe be yemadzo
nous katayo gamme gadina de keno ajukla nyenye le veviene o hallelujah va America du ko po ko ji po mo le wo be je ma glo na o ba abe Kristo to fisi ne fia dugerwa e po America amen e po anivan amen mawu wo ifebli bo akata le TV de serre si ne pona les examen re onye e anigban o fokale e je be na du fia en mo do motor le kazu e ka nye be na ba no blonve enye fia le sesaro enye fia le Togo no so e tata e o cho mi lolo na ndeji ha no po je mo tel Togo apomo ya na kombe e gane ni na ten apo nyami chi no gbara ga ba nyamere mi me mi aten a do pole le kasino nyenye me enye we na mi anyamawo amesia me ye no be anyamawo la Yehowa ade do kifie eye mate anyamawo adokpo cheche e ata ele na nye pakule obena ni a che ku wa afi na che ku a ele bo wa do hallelujah mau agbledela gambe oyin doa efonuku de dodonu pinya onya togbiwa noyi anuku papa noyi ble pagea o mo cho de kele me wa fable wa jolo alo ma jo o paneko taka no katayo ekojilo alo eyi yo kole ble amagage ta onto asio kolo ta onto le ponya fie ole va egbe ocho emo kole aglo me melone alo tane omo du de dodo mo emo metenle emo melogo ne fi mo to atenlo nu kuyo na fa ta mawa o dodo le si be enu megaga na no bobo na yi ta e do na e fonu de dodo nu bana ame adeke ma ba do no via ba flimo iyenye o ha to gome na we amesia mane kpo efo dogbo hallelujah ba elebe na lo be ya igume afine na ni novi ele na nia do ma amesia be bana nia cheku bla no vi obe elebe nia cheku elebe nia cheku gagble yake hallelujah akpeseto jina ha de benare ati ma cheku a wa lan afugbe Didier adeke mele no Biblia gble be ati ma cheku wa lan afugbe wa lan adejo ni ado nkuji be nku agbanto ade ava me be Yesu Kristo dogwe eye o dasi de be nku oji eye obi ebe ele nupoma ebe ele nupom eye la mo pom aba ati o le zozo hallelujah amegbeto eye la mo pom ati o le zozo Mau vunku ne be onyabe amegbeto ele abe ati si mau do ole ne be wo nko wache ebe ocho efiado ati o pe keji ho eyi o me sese mo ko nko ala grana of you over Yehowa manla afugo nukata ela bana ela kuchege ache mau poku le agbososo na amen akuchecho asogbo esio
menye be amesia me le dzidzim be yeatse ku. Amesia le dzidzim be yeaɖevi na aƒetɔ la. Ati yi me tse ku oa eye ame vi ɖe me le o. Ati si ati tse ku la vi ɖe le eme. Aɖevi na Yehowa. Aɖevi na eƒe fiaɖoƒea. Aɖevi na eƒe hamea. Aɖevi na du yi me woda wo ɖo. Aɖevi na anyigba si dzi nèle. Aɖevi na xexe bliboa. Elabena Mawu ƒe nyenye blibo le mewò. Eye ele mɔ kpɔm bena aɖe yeƒe nyenye ɖe go. Hallelujah. Yesu Kristo gblɔ le Yohanes ƒe agbalẽ eta 12 kpekpe 24 me bena vavã mele egblɔm na mi bena ne bli ku la mege ɖe anyigba me eye wòku o la ekema eya ɖeka tia anyi ke ne eku la etsea ku geɖe. Ne bli ku la mege ɖe anyigba me menye anyigba dzi o lo eme eye wòku o la ekema eya ɖeka tia anyi. Anyigba ɖe nu kae wònye be ame nalɔ̃ be yeage ɖe eme o. Menye xɔe nye anyigba o ɖe. Anyigba edie. Enu woe voe, egbe woe vo, akplẽ woe vo, mɔli woe vo, nu bubu woe vo, ɖoyi ʋeʋẽ hã li. Gake hafi natse kua ele be nage ɖe anyigba be tume. Yi gɔme nye be ele be nabɔbɔ ɖokuiwò. Ɖokui mabɔ meɖe mɔ na ame aɖeke be wòatse ku aɖeke o. Ne bɔbɔ ɖokuiwò ɖe anyi la, eya koe nate ŋu awɔ nu si Mawu gblɔ la. Ame si bɔbɔ eɖokui ɖe anyi la, eya koe te wɔna nu si gɔme mese hã ne wobia tso egbɔ be ne wɔe. Ame yi me bɔbɔ eɖokui oa, va se ɖe si mese nya gɔme eye wòka ɖe edzi be ɖevi na ye o la mele wɔ ge o. Meɖo la se gɔme. Nye ŋutɔ nye gbemelã aɖeke menye o. Nye hã mele nu nya me, nye hã mele ta me ʋum. Wobe ma wɔe koe nye ka. Asutɔ le kpɔ ye ma. Ne ɖe gɔme nam kaka mese gɔme eye mekpɔ be enyo na ma, ekema mawɔe. Mele Mawu si nu kpɔ ge ŋutɔ. Ɖo nu gbogbo tɔwo Mawu biana tso amegbetɔ si be ne wɔ la, enye be amea mele gɔme sem o. Enye mate ŋu se gɔme hã o. Ta mele ɣeyiɣi gu ge be yeaɖe gɔme na o. Míame gbogbo ɖo nye le alɔme kaƒomɔ zãm. Mekae mele alɔme kaƒomɔ zãm le fi o. Me ne do asi ɖe dzime kpɔ. Meyɔ le gɔme ta menya ŋkɔ. Téléphone portable. Enye alɔme kaƒomɔ. Mekae mele zãm, me sia mele zãm alo. Ele yi wɔna kaka wɔna dɔ ese gɔmea. Eŋkata le zãm o. No du be eɖo la se nane gɔme hafi awɔe. Ŋkata le alɔme kaƒomɔa zãm ne menya le yi wɔna dɔ. Ma ɖe me nɔ sia. Alɔme kaƒomɔa zãm elea eya ewɔe be ne Amerikatɔwoe wonya fi ne le gbea woanya. Kodokwa va kɔ va lo tsɔkui. Didier ma. Didier. Ame sia me ye le alɔme kaƒomɔ zãm kɔa amewo nya fi wo le gasia game. Ne tsɔ alɔme kaƒomɔa eye dzo le lome kaka na ɖo aɖe ta. Woate nya le lome do be eɖo aɖe ta. Eme kɔ. Didier. Va le zãm.
ale ye dziɖegbe ŋusẽ wɔna afi wɔna dɔ enyea le wɔna afi wɔna dɔ beka enye ne me tsɔ nuŋlɔkpea va pepa va be nava ŋlɔ ɖe dzi nam le ye ma wɔna afi wozuna dzo wɔ ŋlɔ ɖe dzi ma kpɔ ate ŋlɔa ngata ne le zãm o mese egɔme menye o vele elɔ le ya zãm ye Mawu gblɔ na wo be wɔ aleke be mese gɔme o ta ye Mawu hallelujah eye nye megbetsi geɖe na mi ta meɖe kuku bɔbɔ ɖokui o eye nawɔ nu si Mawu be nawɔa ekema atsi ku amen. Ke ne eku la etsi aku geɖe ne eku la etsi aku geɖe eku enye nu si amegbetɔwo vɔna wo exɔgbea dɔléleawo mevɔna ya o atiketi koe o gbayi koe o tako eve naneke mekpɔdzɔ o dɔmekosra meme le o ndi ya ŋkume kɔ le ɖayem mekpɔ le vɔvɔm o vɔ ne fi ye o va wɔ ne le abe ku gbɔna ekema de asi vɔvɔ me ta malɔ be yaku akpɔ gbeɖe o vɔ ne nye be yatse ku leke ne le ku tse ge ne me ku o meka fate le mía dome kpɔ me ɖe fate le mía dome kpɔa ete yi ne va yi kɔ de dua me le ti ade le ti enyi megbe ɖe ete ma ke ne gava ɖena le dua me leke o dzɔna ɖo ewɔna nu ka ene mevo o ɖe ate kpɔ te ye ava ɖua efia nukata o vona ɖo enugbagbe hã vona mi ɖo nyaŋ nam la nugbagbe vona efia ebe yatse ku na Mawu vɔ me dzi be yaku o leke enenye game Yesu gbɔna ame yiwo le anyigba dzi nɔ ge kaka Yesu ava anɔ Kristo me vavã wɔwo koe le dziƒo yi ge makumaku ok womo sugbɔ ɖohi míame ɖewo le fi ya mie kuku ge afi wòava fia ne be yayi dziƒo vɔ be yi maku yawɔ ɖe leke le dziƒo yi ge wokɔ ekoe ma ebe yayi dziƒo vɔ be yi maku o meɖe kuku lo meɖe kuku meka ya lɔ egbea be ne be yayi France yatsɔ aklo ne yadze atsiaƒu dzi le afi ko yanɔ kum kakakakakaka yava yi ɖo Nantes ele bɔbɔe be nate yi aklo akui to tse kaka ava yi ɖo tɔ sisi dzi ko ava yi ɖo Nantes lo meka ya lɔ be yawɔe o yewo bo be yi toko yameʋu dzeƒe nava yi ɖo yameʋua ebe yi ebe yameʋu ɖo ge kpɔ wɔ ya nya be yevu de yi ge wɔ yameʋu ya me ɖo go meka le wɔ ge nenema hallelujah eku enye vi ɖe na kristotɔ ta zia le sie ne le ɖokui wɔm be kristotɔ ko la ele be nanya be ele na ye be yaku amen eku ka ƒe nyagblɔme mie le o menye be eye nava yi mlɔ anyi ɖe afi aɖe lɔbɔe ye magava akɔ va de afɔ de xɔ me be ye gblɔme mie le o nu ye le dzɔdzɔm ye mete ŋu le Kristo gbenɔm o ne lɔ xɔ Mawu nya
ne xɔ nya be nye nyateƒe. Ok? Ne lɔ̃ ɖe Mawu ƒe nyawo dzi, ne lɔ̃ ɖe eƒe sewo dzi, nu yiwo be wonyo wɔwo. Wonyo hã wo hã ne dzi be yeawɔ. Wo hã ne dzi be ɖe yeakpe ɖe nɔviwo ŋuti. Wo hã ne dzi be ɖe yealɔ̃ nɔviwo. Wo hã ne dzi be ne ame aɖe dze agɔ le dzi ɖe yeatsɔ ake nɔnɔme nu. Nya Biblia be ɖe Mawu wɔ ame ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu be wòaɖi. Gake eyi Adam dze nu vɔ me vɔa, evi yiwo va dzia, edzi via ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu, menye ɖe Mawu ƒe nɔnɔme nu o. Ta Adam, aglãdzela, nu vɔ wɔla ƒe nɔnɔme nu yewo dzi ame ɖo, amegbetɔ ɖo. Ok? Kaka tso Adam dzi kaka va ɖo Ham dzi. Tso Ham dzi kaka va ɖo Tegble dzi. Tso le Tegble dzi kaka va ɖo Alipo dzi. Tso Alipo dzi kaka va ɖo AMEHI dzi. E va dzi AMEHI Kofi. E va dzi AMEHI Kofi Kɔmi. Afi Kofi Kɔmi va dzi Didier. Ele me ka be nɔnɔme nu. Adam, nu vɔ wɔla, amegbetɔ ƒe nɔnɔme nu. Hafi Didier va tsɔ Biblia gbe ɖeka. Ye wòxlẽ kakaka xlẽ vɔ. Ye wòtso nya me be ele be yeatsɔ eƒe agbea na Yesu. Ɖevi mi se gɔme. Ame xoxo ma le Didier me. Ok? Ta ne Didier kpɔ nu yi Mawu gblɔ be yeawɔa, wòdzɔtsi ne be yeawɔa, Didier yeye ma lo. Didier wo va bo nyanya me wɔ nenema o. Me nenema wɔ nɔnɔ. Ame aɖe be kpɔta nɛ ɖa. Didier ƒe ƒe be efi wo gbɔna. Gbɔnɔ. Be nu be le asi ye. Didier be menye o eta le wɔm ɖo. Didier be ma tsɔ ke ma na ne game va edzi va fa nɛ ɖe. Ma yi ma va yi de lɔlɔ̃fie. Didier ƒe be edzɔ suntɔ. Ko na nya ma wɔe ne zi ɖeka. Ye kpɔ ma. Paulo be nu si me lɔ̃ be mawɔ, nu si me di be mawɔ la, nye mete ŋu wɔnɛ o. Ke nu si nye melɔ̃, nu si me lé fu, nu si nye me di be mawɔ la, eya boŋ wɔm me le. Meka le wɔm o. Ebe esi wònye menye nu si me be mawɔ ye wɔm me le, ke medo dzesi bena menye nye le ewɔm o. Ame xoxoa le mewò le nu geɖewo wɔm. Hafi ame xoxoa wòatɔ te eƒe nuwɔwɔa, ele be nu gɔ ame xoxoa wòa aku. Zi ale si wokpɔtɔ le agbe ko la, ele ƒe nuwɔwɔ dzi ge. Anɔ wɔm ɖaa va se ɖe esime wòku. Eye nyi be míatse ku na Mawua, nu gbãtɔ ye nye be ele na mí be míamie. Hallelujah. Mate ŋu tse ku nenye be be mie o. Amen. Va fi na mia, ele be wɔ nu kɔ. Va fa wɔ ɖe anyigba me. Ne etsɔ bliku alo ayiku fa ɖe anyigba yi me eti aɖeke mele o, mememie ge o. Ne etsɔe fa ɖe anyigba yi me eti le fain, voa ne tsɔ nu kɔ tsɔ afi ma ale gbegbe be eɣe mate ŋu klẽ ɖe teƒe ma gbeɖe oa, mele memie ge o. Ta hafi na mie la, ele be anyigba nenye anyigba nyui. Ɖewo dzra na anyigba ɖo. Mawu ŋutɔ adzra wò anyigba ɖo na wo. Adzra wò dzi ɖo. Evelia ele be eti na wu anyigba. Ele be Mawu ƒe nya ne yɔ wò dzi me. Mawu ƒe nya eye nye eti dzadza, eye ti nyui, eye dziƒo zam. Yesu Kristo eye nye ti la. Eya ta yi wòdo go Samaria nyɔnu ma le vudoa to, le Siha ƒe dua toa, le Yakob ƒe vudoa toa. Egblɔ ne eti si ne va kuku gea, ame sia ame si no ti sia la, eti kɔ agawui. Gake ti si nye ama na ame ma wòanɔ la,
awɔ be etikɔma gawi akpɔ gbe ɖo ke boŋ agbetɔ sisiwo woatsato eƒe edɔme. Yesu Kristo eyae nye dzɔdzɔenyenye ƒe eɣe si ƒe avala mewoe dɔyɔyɔ le aklẽ ɖe dziwò. Nenye be etɔ ɖe eŋuti, nenye be ese eƒe nya eye eƒe nya dzɔdzi nɔ eye ne bɔbɔ ɖokuiwò wɔ nu siwo gblɔ na wo be nawɔ eɖe ase eme o meɖe ase eme o ne newɔe la ekema amie. Vɔnua nye be afi namie la ele be naku. Afi ne nukua wòamie eku ya ɖo la va. Yele kpɔ me. Enukua le anyigba me. Eɣe le keklẽm ɖe edzi. Dzodzo, ne ya le keklẽm kɔ ele be dzodzo wòava, ba dzodzo wòava. Va anyigba etsi le meta, fafa hã li. Fafa vi ɖe, dzodzo vi ɖe, kpakple eya si le ƒoƒom nyuie. Anyigba wo dzo bui. Anyigba menye kpe. Wo dzo bu anyigba nyuie. Ta Yesu ƒe dɔwɔwɔ ɖe dziwò edzo bu wametia be le yi ne sese tsã abe agglamato gbeli. Yewo ɖa ye ne wobe fokɔdzovi ne va tui hã mate ŋu tui anyi gbeɖegbeɖe. Sese ne dziwò le nenema ke mete me mie ge o. Nua mate mie le me o. Va ke boŋ edzia Mawu ŋutɔ wɔ dɔ tso ŋuti, enya wɔ dɔ tso ŋuti be dzia bɔbɔ eye nya la le eme. Eye enua ƒe memie ɖe menye tukara ye nawɔ hafi wòamie o. Ekɔ ɖokuiwò yi koe. Hallelujah. Eye ele wɔwɔ ge be ta akpɔ be mi megale kua kpɔm o. Ekua wɔ nu kɔ. Eku vo. Ta ele be ame xoxoa le mewɔa wòaku afi ko. Yesu ƒe nya ne vivi nu eye nayi ayi egbɔ le afi kɔ. Abe ale mi kpe le kɔsiɖa yi gbe va yia. Le yi me woklẽ ɖe atitsoga ŋutia, woke woklẽ. Ta nenye be ekɔ ɖokuiwò atitsoga ŋuti le edzua godo eye ne gblɔ ne be mewɔ nu vɔ̃ aɖeke o, ke boŋ enye wɔ nu vɔ̃ eye ata me va be manɔ kpakple wò le atitsoga ŋuti abe va vinye. Ekema nu ke dzɔdzɔ ge o. Mi kpakpli wò mieku. Eye ne ku kpakplia, woɖi mi kpakpli. Wò ya magate ŋu fɔ gbe ɖo ŋusẽ ma mele asi o. Hallelujah. Ŋusẽ ma mele asi o. Na ame ɖe ku woɖi kpɔ ye wotre yɔdoa ko ŋkeke etɔ̃a gbe ko wòfɔ va mise kpɔa. Ame xoxoa ete nɔ ɖe sia ɖe ƒe vivi wɔm kpakpli o. Ne ekɔe yi atitsoga ŋuti wòku kpakple Yesu kɔa evɔ. Tsitre tsitsi megale na ya o. Ta ne Yesu Kristo tsi tsitrea, ame xoxoa ya tsi afi ma. Ne wòfɔ kpakple wòa, efɔ kple wò ŋutilã wòatsɔ eƒe nyenye kɔ de me o. Esia nye nyɔnyrɔ si míexɔna ne míetsɔ míaƒe agbe na Yesu. Hallelujah. Fifia, leke ne le ewɔ ge be wòame xoxo si le mewòa le bla glã dzedze eƒe tonu masemase eƒe nugbegblẽ wɔwɔ me katã wòaku bena wòwoe nate akpɔ vi ɖe le Yesu Kristo ƒe agbe me. Le ŋɔŋlɔa me Mose ƒe agbalẽ 5lia, pardon, meƒu dzu si dzodzo na ʋu gã. Korintetɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 5lia. Kpokpoe bla 9 yi ɖe bla 9lia. Gbɔkɔkɔ ƒo na mi to apostolo Paulo dzi le gbɔgblɔm na mi bena nu si nefa la mamie o negbe ɖe ko wòaku hafi. Ebe mía ŋutɔ míakpɔ agbe si mie le nu siwo mie le wɔwɔm. Enya be mí Togotɔwo ɖe míefana nuku. Ɖewo nyi ne menya agbledelawo hã ne klɔ bli alo ne klɔ ayi. Etsi ne kɔkɔ ne va klɔ fugbe. Ayi kui ɖeka ve aɖe kpɔtɔ ɖe tsia me. Anyi ayi wate ɖu mate ɖu hã ele me ebli kui nenema ne va klɔ kɔŋgbe. Ne wòkɔ ɖe anyigba gbɔlo dzi koa eme mie ge. Ebe ɖe nuku si ne fa la
mamie o negbe de ko aku kafi e nu si ne fala menye nonome si le jojoge la e o hafi nuku gbolo ade mede kuku lo meka echo ebliti blibo bai fa ko no le gbogbo wo fa nani e ga onye nu abude anyigba me oloko kodeji enye papa nenye be ekona ne bai de anyigba me ekoko ekukocho afiade ko ne vo ede galejia ogro na go odi onua okay ba agbelia do done o ma fa ne okay nenye via devi ne roa do vai du mo vai fa na devi o okay ayia do fa ne etea do fa ne anagoka do done ye go masema tal go blona mi be nusi ne fare manye ale inogo olea me no me mai ne fa eblia ekona edokona meta efe edokona meta ton anfa alo ya ke ebli de ko le vitikuide e ne va ekofa logo ku de ko le vitikuide ne va ekofa me kaya ten ale logo ti ava ifa ebe manye nonome ye le nu asie ne va ifa hafi nuku gbolo ade edanye bli alo nuku bubu ke mawe na ne nonome alesi wolon eye otona nuku lanto pe nonome ne hallelujah nuka miele popom le tefe ya ne mawu yo vai do kuiboa debe ya pa ode ye pe aboma mawu nya gbledela manye nusi na nye gbe ya ye obe ya ngo nusi ojibe na nye ye jimo ole ye ataye na nloko do ki one ye o fa de pa boma ya wonto aku wa mokoko aku o esi bibi hein o si malonwa o aku sese o nyonu vive gangondo nke bele dia ma dele nkulito mene siside nya nje se avec nkulito ni va le yo se be no le yo mbe Kristo to church to pa eva church to lo wona yo han yo nu aro nya ya we no am make nkwe mi oja jesi ya niku suwe dana kolo mpo na onyere amamaru la yi eto edola ku bena mawu wana nono meiji olele mewo ana wazo imanyane ni nyago masomo mawu po enye ebe fisi na jene ko ye joma voma take venu yo be mai joma voma ya po va elebe amama ila joma voma de neku madi eya ati odo ama vo akupa pele Yesu ye na ekupa pele Yesu ya matenchi odo mota efofoge no fode ma to efe agbe ademo no me ojibe ne no mewa enye Yesu etole yo mbe Kristo to amala kokoma ta nenye be Kristo po no me vale mola ale Kristo no agbe la nyigbanjia ateno enenema eye Yohanes tideta na mela vale mawu gbepa dem nyanyue eye amole va ole onyuroma eye anto globe ame adeli tie gbona le ye megbe vosie dongo na ye mejebena ya adefe atokota fe ka han ne ni aglede gbebe me a ele goglombe enya mede ye lengo na ele gogobe nenye ba yi mawu nya glofe la fia de fisia ba le wom yo debe kotu ha menye yi ha osi ba tenkwe debo ne le na yo ela bana ye maten lebe kotu tetera si na yo nenye be ba yi na ole akpete ye akpete agale pepem ha na ebe ya ho ene a
mettez la pété à Tchoga, Naïa, elle a bien à quoi vous me rêvant. Nous, Yohannes le Boulonto, il est son tiema. Bref, mi c'est comme ça. Va Yesu ifiko. Et Yohannes Magbo, ben on ko, n'ignorez. Et comme il y a la fiambe, Yesu on ko, et bobo, et dokui. Amei bobo et dokui de. Et ya koe a wonu ima o le jim. Yohannes blona Yesu ba a. Menye anyoro de obo e anyoro. Le ko blona. Na bana mia wonu aba ale ima uji. Akama Yohannes san bobo dokui. Boke merci. Ta elle n'avait bien bobo mia dokio afine amehoko ile nyamea waten aku mia bobo mia dokio e mia yi ati chogalanti ati chogalagbo pakle Yesu aglo nebe me va elle a bana me de sive menye wo no konye e yo nye o nouveau e nye nouveau la menye ekema man no pakle o abe okay no viva hallelujah aleke mie le wo ge va. Les mots se fait balin à ton liam. Pour établir avec votre que, pour y assier que il bla avec votre que ya. Lui ni il bla avec votre que ya. Bible y avait. Nan tu vis jaglan. C'est toi de les AMEHI de si. Tu vis encore jaglan. C'est toi les AMEHI de si. Et il me doit te faut fois que dada fait beau. Et au retour négake monsieur là comment faut voir que dada n'allez à y jouer mes titio bon le bon et wa bolona jouer mes titia au bena mia vient tout sia nye agladjela to sala me do atomi o amebada Ple ahamula onye. Alléluia. Amejaglan, vijaglan. Tosela. Tomadola. Ekpalamase. Amebara. Ple ahamula. Yedeka. Allô? Ne amama la femme na ode aten peji. Bonu ka jono. Amagedo o kho Yesu. Alobo yo kho Yesu. Bo ma jibere yo ba ma khokwa de. Yo ne play Yesu bo la ticho ganti no afu. Obo yiwa kpala yo ba ma khokwa. Ama khokwa mo kpala ne. Ama khokwa de. Kpala ma se me calé yene jagagba était fogbe mene moi fo kaisaro zia den bereka me le totrogo nene fui aten favi kaka ne fui voko tukumoko nu yo robe ya osan eko ga ogo le aten choyi asienti acho atadikpi eye afiarete oba afatotui ade abiamene avi afavi gake no choa anu ye benega owa yeko ogole o matpalana amekokwa o amekokwa nu de kako ejene eku do kwa ku afia tote efagbenono merekwa mekwa amekokwa de mele kplage o la ne tro nyɔnu fa me ble de ŋti be yakɔ kple ma trɔ naneko ne tsɔ ŋutsu be atse kpakpa akpa sese be yakɔ kple ma si o kple ma se ŋutɔŋutɔe wònye ebe leke o woakplɔe ayi ɖe edumemetitiawo gbɔ eye woagblẽ ne nenema emegbe duame ŋutsuwo katã aƒu kpe wòaku ale naɖe vɔ̃ ɖa le dowome eye Israel blibo la nasi eye wòavɔ̃
Elle est bonne à de vont dans les domaines. Vont de. Et n'y a pas. Amoho il est mort. One temps matin à Pédio. Ta ametiti si au bon appelé aïa. Et n'y Yesu. Yesu de Kanya metiti à Okatan. Elle a bonne Bible y avait. Amesi peu comme Dieu. Il est mavo. Et n'y Christo. Ta n'est quoi de asina Yesu kola. Elle est bon, bogue, un coup, yenye est top gomme, et wa couvavant. Romato pas dans l'état à D, que puis de Kelia, Blonani, Bena. Ne n'est marqué ni à Ohan, ni à Don, à Messia Menabu, et do cuit, à me coucou. Na nouveau, mais na nouveau, oh. Na nouveau, elle a bena, nouveau le mot. Mais nouveau ouais le mot. Nouveau il le mot et y a on a nouveau. Nouveau il le mot et y a jurona nous y manye to. Nouveau il le mot et y a jurona nous y manye atu. Et y a jurona nous y manye sro. Nouveau il le mot et y a dan à la pa. Nouveau il le mot et y a fina fi. Nous voyons le mawa et il y a dia à me un voin. Nous voyons le mawa et on a mawa katan. Nous voyons le mawa là, mais nous voyons que on gagne à quoi? Mais quoi? Apostole Paulo be ye dia gbagba bena ya wonu nui. Ela bena ye londe mawa se ya jiba esia nyu. Esia le Jojue, esia le Kokwe, Yakede, Yekpo, Esebu Boade le Yime. Siye, Wonebe, Ye Wonanu siye, me Jiola, et se manye nouveau le coup, se. Et il y a nouveau il le mot, et il y a me roi. Elle le bat me roi waku. N'ayez pas avalé ni bleu. Le mot se va à ton lia, tabla et voir de quel y a tout pour y ni, va y voir de quel y a nous. Ne do de si ba Yesu, et y a magan de dila, et ne va y bon, le doigt pas à bon et ne blonde bon, à magan oui. Et de vie à il le manière. Ma totrogo, ma jagbagba, ma ple dopo, ma tonu sem o. Même d'autres pour nous abanyonu mo sia ne ha nu odoa e yakowona na madan tu baba atiro la atafui na fui ga bodo kuwa kaka no fo anu obamanyoa e ko wona tai me kuleva mi akwa bolo Yesu okay e tai me la science le fiado o ha va science pakle ta ku pakle ebe e yata mi o ha mi bumia dokio abe amekukuo na nouveau ne kpo dokio be yeku na nouveau bedeku nyato jeni ne kpo dokio be yeku na nouveau akama nouveau adasi o navo ne ko e me kona nya hein nouveau anya ba ku na madu fe 5 millions lentio. Avec il pas comme vous ma pauvre rien de l'insigne 5 millions banya mais de quoi tant point na bo on est ouais matin point non wa gaka ma ko mbo considère de quand on veut pour ma ko eva non et aucun problème là quoi il y a fait va être 5 millions va non OK et chonde qu'on est savait fait dieku hein et il me ja onyama mais comme portefeuille on y a mon portefeuille américain mon portefeuille il y plus aucun non y ouais et ne se veut faire dieku mo question e be fi kaolo o be le morgue e o to ne to quen kaka de va do morgue ya pokazia na nela le fima e que ia le come e ne on to ne quen kwa kule wonku ava e bia 5 millions nu kukuma adie bene tu na ya ne vele 5 millions bia nu kukuma la fima o ma lo go izebea. Mais de quoi?
Ne kuna nous vont jo. Vaziale si ne kpoto la gbe. Biblia fia ni be ne nyɔnu aɖe de ŋutsu. Ziale si ŋutsu la gbe la ebla kpakpli ele sete bo ganye srɔ̃. Vɔ ne nye be ŋutsua kua nyɔnu ma vo be wate va yi ɖe ame bubu. Amen. Ta ne nye be wo ame xoxoa ku eye woɖi ame sia ame kpɔe be woɖi abosam kpɔe be woɖi nuvɔ kpɔe be woɖi ye Yesu fɔ kpakpli woa enya be ye megakpɔ mɔ le gbɔ o ke Yesu koe nya me ya te ŋu aɖe o ekema evo azɔ bena nawɔ Yesu ƒe elɔlɔnu. Ame aɖe se egɔmea edi azɔ be yate avo be yate asubɔ Yesua. Ke mibu mia ɖokuiwo ame gbagbewoe na Mawu le Kristo míaƒe tɔ la me. Bu ɖokuiwo ame gbagbe na me ke na Mawu le fika menye le Lome, menye le Kara, menye le Kutonu, menye le Accra, menye le du aɖeke me le fika le Kristo Yesu me. Menye mi se fi ma gɔme na mo. Nyama enya gã ne eyɔ ɖokuiwo be yenye vogãtɔa ekema ele nɔwo be nu sia nu yenye vogãtɔwo be kɔnua nawɔ ɖe dzi. Alo? Ese yiwo de le vogã esea ƒo. Eye nye le Togo egbea eye wobe le míawo ŋutɔ míaƒe lãmesẽ ta ne be yaya fia ɖea natsɔ nu akɔ tsɔ nu kple ŋɔtia ele wɔm alo mele wɔm o. Ne me wɔa ne sɔ kpovitɔwo lé woa wolé woe alo? Ok. Ne yɔ ɖokuiwo be bɛtɔ yewo be le bɛa wome yɔna kui zã me. Ne yɔ kui zã me le bɛ ɖe ebe be se me ƒo oa. Anye menye bɛtɔ ye me yi bɛ. Ye amewo va trum be wome yɔna kui le fi o. Eye nye nyaka wome yɔna kui gɔme ɖe. Wonye bɛtɔwoe nye be awɔ. Fikatɔwoe nye o. Dziƒotɔwo menye. Kristotɔe menye. Eye menye Kristo ƒe amedɔdɔ le Togonyigba dzi. Wagabiam nya ɖea. Nu katã yɔ. Agbalẽnyalawo le bɛ. Wonya be na ame ɖe nye dukɔ ɖe teƒe nɔla le yewo domea. Dukɔ yi me tɔwo wonye woƒe se dzie wòzɔna lena. Beɖekpe me kɔa? Beɖekpe me kɔa? Ta ne enye Kristo tɔa, ele be nazɔ le Kristo ƒe se dzi. Amen. Ebe nabu ɖokuiwo ame gbagbe na Mawu le Kristo Yesu me. Eta Yesu Kristo gblɔ be minɔ menye. Hallelujah. Menye be minɔ gbɔnye o. Menye ne mi se nya gɔme o. Ame gbɔ nɔvi ɖe. Ne gbegbe va tso nyame be yeadzoa mate zi dzi o. Alo? Ame gbogbo ɖewo xɔ amewo le kpekpem ɖe wo ŋuti le aƒe me. Alo? Na ame yi le kpekpem ɖe ŋuti wo le aƒe me gbe ɖeka ŋdi aka na fɔ ko ƒote wo nuwo ko da ɖe dzi leke ne le wɔ ge. Abla da ɖia. Hã? Ta ne le Yesu gbɔa gbegbedzro be yeadzoa ate ŋu adzo. Eta mía ame aɖe nɔ aƒa dom le didiƒe nukpɔmɔ dzi be va Yesu gbɔ. Menye Yesu gbɔ vava be nya yo. Me Yesu gbɔ yi be nya yo. Yesu me nɔnɔ be nya ye. Eɖo la nɔ Yesua me. Judas Iskariot hã nɔ Yesu gbɔe. Ngawɔ ekɔe efia yo memo. Alo? Beɖekpe be kɔa? Enɔ Yesu gbɔ eta wonya Yesu ƒe gododo kple me vava nyuie eta wote fia yo memo. Gake ne le Yesu mea, mate fia Yesu yo memo. Ne le Yesu mea, awɔ nu si dze fofo la ŋu. Amen. Nu evelia, nenye be emie voa, nu evelia yo le be na wa nye nu ka. Be na nɔ eme.
Nous si à nous si ne pas au mieux. Amadou on se nous a mieux voiture va tourner que. Ne me toque au même mieux. Et créer nous banto Jonah. Ne pas nous pouvoir et créer banto. Tana me donc na be ye khoye suwa ye maliko wa. Si mai me gwana le tu kada va déranger va. Da matin mieux. Ne be me toque au. Eke banto, eke vevito, eke ganto, e ya e donagban yina ni gban me gban. Afie eke bubu va dona, eke bubu ga dona vo. Afie ati nkuya va dona. Le mieux me jenu oye. Eke sunagbo aleke vo. Afie ati nkui de kava dona je afie va je angba oto na tia ga titima eke o haga no a titim ne ji eke ya keke na u ati po menele ta eke o fika ke o lo eke o do no Yesu ma amen na mi du ati de akhwa fia fila no zo ba keke ani gbanye lele keke ebi do atia de fia na tia nya ti gan e fa lo ate yi kaka ifo ko jo vive khodo mu allo ati ba lo bubo se wa yi afeke me fa ba fi ka eke ya lo ke o la fi ta wo ko la no fi ko Yesu ye afie amabubu ha wa ten akpo gomele wo ku checheme Yesu be no menye. No Cristo me. No Cristo me. Hallelujah. Ne magatro yide France ni banji yibe nyai gon wejeti. Nan long. Ba do ya me voir me. Le toko ya me voir je fais. OK? Minute yewo voir me ho. Minute blave, voir me ho. Minute blaton, voir me ho. Eh bon, et elle est dit là, et elle est dit kabakabaji. Hallelujah. Ne doré. Bah, ouais, do you there? Hein? Non, vois me. Va, à me bobo odo voix. Ono anyi 5 ocho afole yo fi ogawa no anyi ocho ogawa no anyi ye hoso vu ya me eba de ka pere akpo ye ba glonyare na ye de ka pere ke ba akpo glonyare ke na ye po e gacho Mada fukolo fi ne be ayire ele yige gbere ka na le ma o ka na ga to be ye ba ko fu ahore ajo una ya mo fare e ya mo kula totela no vigne no Cristo Yesu le yone sa ban eta wi aton lia ko pe aton lia me Yesu be nyenye wan tila nya o nyenye alo amasi no amanye e nye ha mano amela se aku gede ni kwa wan tia ya okay alo aweo wa weto angbanyo ne bi elen kure ntia mi ko wan tia chi kako ba ko egare me o gato alo yeyo Yesu mo le totrogo Yesu mo ya de tie be nyamo
ele yi wòle nenema ko wòle miawoe atrɔ ɖe ŋuti miawoe anɔ eme amen hallelujah miaƒe anyigba ya magalolo ɖe dzi o ta miawoe anya le miawɔ anɔ anyigba dzi kristo ɖe mi matrɔ nɔnɔme ne o ete ŋdze agbagba mele nɔnɔme trɔ ge ne akpɔ ƒe nɔ ye me eku nye vi ɖe na nye kpakpli o le kristo me ati si ati ɖe etsia eƒe ku yesu kristo be miado dzesiwo to woƒe kutsetsewo me mango tsi ame eve le aƒea me alo mikpɔ wo dometɔ ɖe tse aklikɔ kpɔa alo atɔkliko alo anigli meɖe kuku lo mato nyateƒe na mi ne eva aƒe ya me ko ne kpɔ be mangoti ya me ate ŋgbe peya ate ŋgbe aɖiba ate ŋgbe akɔɖu ate ŋgbe ŋuti agava aƒe ya me kpɔa nu ka ye na gblɔ busu le aƒe ya me adze eta adre tɔwo le aƒe ya me alo ene ma ya gblɔa fia nenye be enye kristo tɔa eku ka ɖo la tso kristo wo ku eɖe ƒe me kɔa ne kuawo gasubɔ ne mango gasubɔ le ati ame ʋu hã de sia ɖo la nye nu kɔ mango te kuawo te sugbɔ wala nye kristo ƒe kutsetse nafia woayɔ be mango tia wo la kpɔ mango le me hafi woayɔ be kristo toa wo la kpɔ kristo ƒe nɔnɔme le me o kristo nye dɔmetrɔtɔ wo la kpɔ dɔmetrɔtɔ le me kristo nye lɔlɔ wo la kpɔ lɔlɔ le me o kristo nye kɔkɔenyenye wo la kpɔ kɔkɔenyenye le me o kristo nye nyateƒe anukua ɖe wo la kpɔ nyateƒe anukua ɖe le me o kristo nye nukɔ nuteƒe wɔla wo la kpɔ nuteƒe wɔwɔ le me o wo la kpɔ nu yiwo keke le me o hafi woayɔ wo be kristo tɔ ebe nɔ ye me eye wòdzi tso gbɔ ne nye nu se la se nu si gbɔgbɔ la gblɔ eye gbɔgbɔ la ado ŋusẽ be nàte ŋu azɔ le eme mawu ne yra o fo ŋusẽwo katã tɔ me da akpɛnɔ ɖe dɔme nyo kpakple amenuveve gbogbo si netsɔ ɖenyi la ta eyae wɔe bena nega ɖe nu xɔasi siawo ɖe go na mi le ŋdɔ ya me aƒetɔ ve mia nu bena miate ŋu azɔ le eme ena wò ŋkɔŋti kɔkɔ aƒetɔ wo ŋugbedodowo katã nye kpakple amen le kristo yesu me eya ta menye be mi katã miege ɖe ƒe 2021 me vɔ xoxo eye naneke mele goƒo ge ame aɖeke o edɔvɔ si le eʋawo lum la maka ame aɖeke o mate ɖe ame aɖeke ŋuti o akpete dze anyi le enia dzi akpewo le woƒe ɖusi dzi ɖekpa ge ɖe woƒe agbadɔ me o le kristo yesu ƒe ŋkɔ me gake le amenuveve si netsɔ na wo ta aƒetɔe maɖe ŋu be ƒometɔwo nayi le agbɔsɔsɔ me o meda akpe na wò nye mawu esie wolɔ̃ eye wova atitsoga la ŋuti eye wogblɔ be evidzagla le yewo si yewo gblɔ ɖe sia ɖe yewo he to nɛ yewo ɖe sia ɖe gake gbe toɖoɖo enye tosela enye ame baɖa kple ahamula aƒetɔ wo ŋutɔ nekpɔ egbɔ be ame sia eku eye wo ya ne siwo wɔ ɖeka kpakpli la ne tsitre kpakpliwo le yeyewɔwɔ me azɔ wole wo ɖokuiwo kpɔm abe ame siwo ku na nu vɔ ke boŋ wole agbe na wo mawu le kristo yesu me eya ta na be kristo ƒe nyenye naɖo agbɔgbɔ le wo me na be woadzi ɖe dzi le agbɔsɔsɔ me eye ame geɖe siwo agogo la woatrɔ ɖe ŋuti o eye wo hã wonye gomekpɔlawo le agbe mavɔ sie nye o mawu gbagbe la nyanya me meda akpe nɔ le kristo yesu ƒe ŋkɔ me amen.